تماشاوان هجا دم باش دل بخوین دارم ایروژی هف پیوینه که گلکی تایبت جوارا پیشکش دکم. پیتر گالبریس دیپلوماتکی امریکیه کردستان روجلات ناوین وکا کفا دست خواه ناستکه لگلک ولاتان سفیر امریکا بو لکرواتیا و داوی یک جراویشکارین سرکه بو در نویساندن دستورا عراقی دا یک جوان دیپلوماتانه که سرخوابونا کردستان و آواکرنا دولت کردجی دخوازه دپاریزه. پیتر گالبریس ایرو میوان من همی بحثا گلک پرسین گرین بکم بری دست به هف پیوینه بکن. پیتر بخیراتی دکتور پیتر تا گوت اف هر سه آلی که ده گرافیکا مده هنه پیوسته هر سه جی آلین کردستانه بن لیلی یک آل کردستانه یک یا سوریه یک یا عراقیه بلکه در روزین بیدا هر سه آلان جی بکن آلا کردستانه بخیر هاتی دکتور پیتر هر حال تو شارزای روشا کردانی وان باش ناستکی روشا نافخوایی یا کردان و روشا وان لنافچه نها چاوا دبینی جنیزی که واجی وان دشو بینی چاوای روشا کردان. پیشی خوزی من کاری بیال استودیو الگرت بوما لشونا کو از جمال خواب تر باخفم. بگومان ویروسا کورونای گشت کرن زحمت کریا و آوای جیانا مهمویان گوهریان. بنری نامن راستا کو هریما کردستانی کاریج عراقی باشتر روشی بریوبم. بگومان باشتر ج ایران و ترکیه تر باشتر جروشا کو ام لامریکای دیدنجی ویروسی هر تشت گوهرتیه از دیزانم بیروشه باندور لهریما کردستانی جی کریه یکش انجام نوی خرابونا روشا آبوریه اف جی جبر داکتنا خوستکال سر پتروله نبونا خوستکی جی نرخ پتروله داخست داکتنا نرخ جی بو سدما که بونا داهاتا پتروله بو بغدا و هریما کردستانی نها کردستان عراقی دمک آرام را درباست بم سالا 2017 گاوا گشت پرسیحات کرن بویرن دراماتیک پایده هاتن جوی دمیوشونده آگربست هیم نها دو سروک وزیر نول سرکارن بنارین آمن سروک وزیر های عراقی توازر گل هریما کردستانی سروک وزیر نو و سروک هریما کردستانی کار بکن بنارین آمن پیشوچون چه بویا لی خواسته آمازن آگل کردستانی بو سرخوبونی سس نبویا بباوری آمن زو یان درنگ سرخوبون پیکتین has not gone away, it won't go away, and I think the way the world works, it will happen sooner or later. باش دكتور بيتر تلقلك جهان دمين جدادا بكردان را كار كر مثلا لغور نارينا تا ناكوكيين بارتيين كردي لغور دمين بري چاوانا يعني ناكوكي كردتر بونا يعني جيش بري باشتر روشا كردان مبستا من بيواندين سياسيين آليين كردي بارتيين كردي. There's the famous saying, the Kurds have no friends but the mountains. گوتنه که بناو دنگ هید بیجه جبلی چیان ت دوستکی کردان نینم. از هرگاو چند پیوان لوی هفوک زیده دکم و دبیجم دجمنین کردان پرن و ین هری خراب جی کردن. جبر ناکوکی نابرا پارتیین کردی زراره که زیده گهشت کردستانی. هر وها جبر آمادنا جبو برجواندیه که سیاسیه دمکی قربانیه به برجواندیه نشتمانی بدن. ما اف بزلالی دجوتمها 2017 هنده دید. بنارین آمن اگر انیه که یگرتی هبویا هریما کردستان ادکاری بروانی الکرکوک و نافچین دمکم. اگر یگرتی بونا دبکونها کردستان سرب خوابویا. بباوری آمن اپرزگری که از دبینم که سروک نیچیروان بارزانی و سروک وزیر مسرور بارزانی هول دانه وان ناکوکیان کم بکن برای رونشتنا لگه سرکردین یکیتیان نشتمانی کردستانی. هفرکی دنابره هریما کردستانی و اداره کردی لباکور روجلات سوریه دجی هیا.
دهنك دمان دناكوكي تنبون تو گشتی خالکی کو سینور بگرتن از پر کیف خوشم کو سروک نیچیوان برزانی و جنرال مظلوم به هفر کار دکن و پیشوچون چه بویه بو آواکرنا پیوندین باشتر دناف براوان هر دو بشن کردستانی دا. باشه دكتور بيتر نها مثلا روشة كردان لعراقي جر روشة عراقي بخوا قالكي جدا ترات دشوبيني ودبيني مثلا عراقا كو كرد تيدا يك برياردرين سركبون ويدامي نها كرد داخوزا نيف بتشي كيجي جي عراقي دكن بلي بغدا ويجي ناشينا بنارينا تا چما روشة كردان جيشتا في داري في روشي خالا یکم ئەوە ji ber daketina nirxê petrolê dihata Iraqê sînordar e. Rastî ew e gava Iraq wê dihata sînordar da beş dike, serperiyê nade Kurdan. Iraq bi vî awayî xwe dibîne û bi vî awayî xwe dide nasîn ku berê di destûrê de hatibûn nivîsîn Iraq dewleteke erebî ye. Di demekê de Kurd ne erebin. Ti carî Kurd wek welatiyên pileyek ên Iraqê nehatine dîtin. Lewma eger Iraq dewletek bûya ku beşekî Kurdistanê wek heftê de hebûya, hingî dihat pêşbînîkirin eger bütçe bêbirîn, wek hevî bütçeya hemû welat bêbirîn. Lê pişka Kurdistanê ya ji sedî hevde her pê digihişt. Niha ne vî awayî ye. Bi awayekî dramatîk û ev di salên navbera 2014-2017 de dît. Di demekê de ku Daeş gefeke mezin bû ser Iraqê, Serokwezîrê wê Çaxê Heyder Ebadî çi kir? Perên Herêma Kurdistanê birîn. Tevî ku Herêma Kurdistanê tekane hêza meydanî ya şerê dijî Daişê bû. Iraqê Kurdistan wek beşekî ji Iraqê û gelê wê wek welatiyên Iraqî nedidît. Tevgera li gel Kurdistanê wek danûstana li gel dewleteke cuda bû. Bi baweriya min ev pirsgirêka sereke ye. Bêguman pêwîst e Herêma Kurdistanê pişka xerciyên xwe werbigire. Erê dibe ku pêwîst be birîn di hinek xerciyên serwerî de bikirin. Lê piraniya pereyên ku Iraq bû xerciyên serweriyê de pişka Kurdistanê jî tê de ye. Wek nimûne xerciyên artêşa Iraqê, xerciya pêşmergeyan jî heye. Hewce nake ji perên Herêma Kurdistanê bidin artêşa Iraqê. Di demekê de divê pereyên pêşmergeyan jî bide. Ofîsên dîplomatîk ên Kurdistanê li derve hene. Nabe ji perên Kurdistanê bidin ofîsên dîplomatîk ên Iraqê û perên ofîsên xwe jî bide. Belê wê demê Brêz Galbraith mesela tu wek şêwirmendekî beşdarî nivîsandina destûra Iraqê bûyî. Kurdan 54 madde destnîşan kirine ku heta niha nehatine cîbicî kirin. Mesela Serokê Teyyar el-Hekme Ammar Hekim jî dibêje sîstem û destûra niha ya birêvebirina Iraqê bi ser neket. Gelo destûra Iraqê di bingeha xwe de şaş bû yan jî cîbicîkirina wê destûrê şaş e. Ne baş tê cîbicîkirin. Ez bawer nakim pirsgirêkên destûrê hebin. Pirsgirêk di cîbicînekirina destûrê de ye. Rastî ez û hevkarê xwe li zanîngeha Pensilvanya Brandon O'Leary li ser vê axivîn û me 54 madeyên destûra Iraqê destnîşan kirin ku nehatine cîbicîkirin. Hinek ji wan jiyên din girîngtir in. Eger destûr bihata cîbicîkirin û hevbeşiya rastteqîna li welat hebûya, bi nêrîna min ew pirsgirêkên niha nedibûn. Tu careke din hatî ser behsa xala sereke. Dema reşnivîsa destûrê hat nivîsandin, Kurdan giringî neddan avakirina Iraqeke yekgirtî yan Iraqeke bihêz. Tekane giringiya wan bo parastina serxwebûna de facto ya Herêma Kurdistanê bû. Iraqê jî nedixwest dewletê ava bike. Bi qasî ku dilxwaza parastina berjewendiyên Şîî û Sunneyan bû. An ku ji ber nasnameyeke we ya hevbeş nîne û pêbendiyeke we ya hevbeş bi vî welatî nîne,
چ دەستورێ دەبێ نویساندە ژی ناخویە تفەرقی چێ بکە. بنەرینە من دەستورەکە پڕ باشە لێ پێویستە بێ جیبجیکردن. تەنێ وێ دەمێتێ جیبجیکردن و پێبەندێ وێ بن. Di bingehda berpirsên Bexdayê ne pêbendê destûrê ne. People are committed to it, and fundamentally the authorities in Baghdad are not committed to the constitution. Di dema Dr. Peter, di dema nivîsandina destûrê de meselen di wê baweriyê de bûye ku madeya 140 bê bicîkirin û pirsgirêka Kerkûkê û navçeyên cihên Nakokî heta dawiya 2007 bên çareserkirin pirsgirêkên ciddî ne heta niha jî bûne pirsgirêkên ciddî di navbera Hewlêr û Bexdayê de û nehatine çareserkirin. Min bawer dikir ku madeya 58 ya serdema encûmena demkî ku paşê bû madeya 140 ya destûrê tê cîbcîkirin. Buwateya ku min wiha bawer dikir hemû alî hevnerîn dibin û berî 31 Kanûna Yekem a 2017 giştpirsî têkirin. Niha zêdeyî 12 salan di ser wê demê re derbas bûne. Îradeya Bexdayê nebû bo cîbcîkirina madeyekê kulba Kurdan girîng bû. Ez careke din dibêjim. Sedem ew ku Kurd wek welatiyên pileyek ên Iraqê nayên hejmartin. Li vir pêwîst e ez lome ji beşekî serkirdayetiya Kurdan jî bikim. Ji ber madeya 140 ku berê madeya 58 ya serdema encûmena hikûm bû, dibêje her sê serokatî ku wê çaxê Celal Talebanî yek ji wan bû, dikarî bûn pêşniyaran pêşkêş bikin derbarê destkarîkirina sînorê Kerkûkê û hilweşandina guherînên ku Sedam Hüseyn di sînoran de kiribûn. Ji vê re tê gotin proseya asayîkirinê. Di dema hevnerînnebûna her sê serokatiyên Iraqê de hewce dike navbijênvanekî serbixwe destnîşan bikin da ku biryarê ji wan re bide. Di egera razînebûna biryarên wê navbijênê serbixwe, wê demê hawara xwe digihînin sekreterê giştî yê netewên Yekbûyî. Tiyek ji van pêngavan nehat avêtin. Pêşniyarkirin ji bo wan pêngavan di sînorê desthilata Serokkomar de ye. Bi sadeyî, ti hewlek bo cîbcîkirina wê madeyê nehat dan. Lewma, bi nerîna min, beşek ji berpirsyariya cîbcînekirina wê madeya destûrê di stoyê Kurdan de ye. Belê. Baş e meselen hat tiştekî din tê rojevê madam gotin hate ser bütçeyê Iraqê bütçeya Kurdistanê ragirtiye tu zanî daxwaza gaz, petrol, dahata deriyên sînorî, dahata balafirxaneyên Kurdistanê dike gelo. Di qezenca Kurdistanê de ye dev ji wan hemû desthilatên xweber de û radestî Iraqê bike ji bo ku bütçeyê bişîne? Bêguman, yek ji girîngtirîn şiyanên Kurdistanê şiyana kontrolkirina sînorê erdî û esmaniye. Eger Kurdistan de ji van ber de dê di rûyê cîhanê de bêgirtin. Karesat çê dibe. Bi nerîna min, nabe hûn ti carî bi vî tiştî razî bin. Derbarê bütçeyê de taybetmendiyeke giring a destûra Iraqê ew e ku mafê kontrola berhemanîna petrolê dide Kurdistanê. Mijara çawaniya hinardekirinê ne zêde giring e. Çê dibe petrol li Kurdistanê bê berhemanîn û ji aliyê Somoyê ve bê hinardekirin. Paşê dahatayê bê dabeşkirin. Sedema ku hûn dixwazin berhemanîna petrolê kontrol bikin, ew e eger hûn pişta xwe bûyekê girê bidin bexta çekeke pereyan ji we re bişîne. Hingê wateya otonomî yan xwe rêveberiyê namîne. Eger hûn bi xwe petrolê berhem bînin, dibe çavkaniya dehata we. Lê çawaniya firotina petrolê mijareke kêmtir giring e. Baş e. Amerîka ku serkêşiya nivîsandina destûra Iraqê û danîna sîstema nû ya Iraqê kir, lê Amerîka li hemberî birîna bütçeya Kurdistanê ji aliyê Bexdayê ve bêdeng ma. Tu vê helbesta Amerîka çawa dibînî? Bi nerîna min baştirîn tişt ew e ku pirsgirêkên navxweyên Iraqê ji aliyê Iraqiyan bi xwe ve bên çareserkirin. An ku ji aliyê Kurdan û hikûmeta navendiya Bexdayê ve. Hêzeke derve dikare alîkar be. Lê nabe bê pêşbînîkirin hêzeke derve tew Amerîka jî
وەرە هوندور وان پرسگرێکان چارەسەر بکە. دائما سر مجاركة دن بريز غالبريس جون بولتون ده في بينا كخدك وما بيرا تشي كربو دبيجا عراق ادي جاركة دن نابة دولتك كوج هجمونية يعني هيمنية ايران رزقار بوي يعني دبن هيمنية ايران دايا يعني باشترا جبو برجواندية امريكا ونافشة عراق الوشة وامريكا جي اعتراف بدولتها سربخويا كردستان بك تو في بيرو باوريا جون بولتون شاود بيني؟ Well, I agree with John Bolton, who actually ئەس هەڤنەرینم لەگەل جۆن بۆڵتون کو پشتگیریە سەرخۆبوونا کوردستانێت بکە. what happened in Iraq تشتا 2030 لە عێراقی قەومی سەرۆکەوێ چاخەی ئەمریکای جۆرج بوش عێراق داگیر کرد. عێراق و ئیران وەک دوو وڵاتێن خراپکار هەژمارتن. لێ بێگومان وێ دەمێ ئەو هەردوو وڵات مەزنترین دژمنên هەبوون جیهانێدا. دژمناتیە سەدام و ئایەتوڵڵاهان. پشتی داگیرکردنا عێراقێ برەیە پرۆسەیەکە دەموکراتیک و دادمەند هێزên شیعی کو هەڤپەیمانên ئیرانینا دەستهڵات زەفتکردن. ڕێخستنا بەدر ساڵە 1982 لە تەهرانê hat çêkirin. چەند دەه ساڵن ئیران پشتگیریە پارتیا داعوەجی دکەم. ئیرۆ بەغدا نێزیکترین هەڤپەیمانê تەهرانê li cîhanê. Ez vê înkar nakim û gilî jê nakim. Ev bijardeya hêza piranî ye li Iraqê. Lê çewt e ku bê pêşbînîkirin Kurdistana ku xwe birêve dibe, bibe beşek ji wê hevpeymaniya bi Îranê re. Kurdistan bi awayekî xwezayî nêzîktirê Amerîkayê ye. Ji ber çend sedeman serxwebûna Kurdistanê ku hêviya gelê Kurd e di berjewendiya Amerîkayê de ye. Herwiha ji bo aramiya navçeyê jî bi sûd dibe. Serxwebûna Kurdistanê ji bo Kurdistan û ji bo Iraqê jî baştir e. After independence, both Iraq and Kurdistan will be better off. باش تو دوێ باوەریە دەی مادام مە بەحسا سەرخۆبوونا کوردستانێک کرد دوێ باوەریە دەی کو ڕۆژێکیش ڕۆژان ئەنجامێن گشتپرسیە ڕەفەرەندۆمە 25 ئیلونا 2017 وەکە چارەسەریەکێ بێدیتن ji bo çareserkirina hemû pirsgirêkên Iraqê û Kurdistanê? Erê, referanduma 2017 biryara yekgirtiya gelê Kurdistanê bû ji bo serxwebûnê. Wateya wê ne ew bû ku rasterast serxwebûn bê ragihandin. Ji ber divê di navbera Hewlêr û Bexdayê de danûstandin li ser serxwebûnê bên kirin. Heta ev biryara xelkê neyê berevajîkirin, her wekî xwe dimînin. Ne mimkûn e bê pêşbînîkirin gelê Kurdistanê hizra xwe biguherin. Di demekê de ji sedî 93 xelkê dengê xwe dan serxwebûnê. Ne mimkûn e gelek di sînorekî coğrafî wek Kurdistanê de di welatekî de bêhiştin ku naxwaze beşik jêbe. Li Yekîtiya Sovyetê binêre. Ji bo dema zêdeyî 5 salî Lîtvanya, Latviya û Estonya kontrol kir. Jê 1940 heta 1991 bo dema 51 salan. Lê vê xwesteka gelên wan welatan ji bo serxwebûnê neguhert. Gava Yekîtiya Sovyetê ber bi lawaziyê ve çû wan welatan serxwebûn ragihand. Ez yekem balyozê Amerîkayê yê Kroatiyayê bûm. Wî welatî jî bo demeke dirêj hewla serxwebûnê dida û bi derbasbûna demê re bi dest xist. Bi nerîna min ev belgeya ku Kurdistan zûyan dereng serxwebûnê bi dest dixe. Kes nikare înkar bike. Gelê Kurdistanê serxwebûnê dixwaze. Xwedê ti dewletek çê nekiriye. Tew Amerîka jî. Eger dewletek nûnertiya xwesteka gel neke, çima yekgirtî bimîne? Wê kêfa Kurdan jî bêguman kêfa Kurdan wê ji vê gotina te re gelekî bê dixwazim derbasî Rojavayê Kurdistanê bibim. Donald Trump serokê Amerîka dixwast Rojavayê Kurdistanê li şûna xwe bihêle yanî derkeve ji Tirkiye re bihêle. Birêz Galbraith piştre biryar hate guhartin tu duê baweriyê de yî ku wek çawa Amerîka Başûrê Kurdistanê ji sala 1991 ve li şûna xwe nehîşt parast lê ma heta îro
به همان آوایل روجاوای کردستان جی بمینه هزین امریکی یان جی امریکا؟ بەری هەرتشتی بنەرینا من کوردستانە عێراقێ bi temamî parastiye. Tu guherînek di pêgeha wê de naqewme û ji aliyê Amerîka, welatên Ewropa û netewên yekbûyî ve wek herêmekê îtiraf pê hatiye kirin. Ez di vî warî de nedilgiranim. Derbarê Rojava, gava serokê Amerîka bi telefonê bi Erdogan re axivî, bi kurtî xayîntî li wî xelkî kir ku hevmilê Amerîkayê li dijî dewleta Îslamî şer kirin. 11,000 kuştî di rêzên Hesê de hebûn. Di demekê de 5 Amerîkî hatin kuştin. Bi ser de jî rêz li wê qurbanîdanê nehat girtin û xayîntî li wan hat kirin. Nûçeya xweş ew e em dikarin hinekî piştrast bin ku Donald Trump ji meha kanûna duyem a sala bê ve êdî serokê Amerîkayê nabe. Li Amerîkayê cemawerê wî pir kêm e. Rapirsî nîşan didin ku Joe Biden bi 10 xalan li pêş wî ye. Li hemû wilayetên serekel pêş e. Joe Biden ji sala 1990 ve Kurdan nas dike. Ez vê dizanim ji ber min Joe Biden bi Celal Talabanî, Samî Abdurrahman, Hoşyar Zêbarî û Necmedîn Kerîm danas kirin. Di sala 1990 de piştî ku Iraqê Kuwêt dagîr kir. Tewberê jî sala 1988 piştî kîmyabarana Kurdan piştgiriya yasaya rêgirtina jenosaydê kir. Di vî warî de tomareke wî heye ku vedigere berî 32 salan. بله دبه کو سوری جی ببه خودی سیستمک فدرالی مثلا روجاوای کردستان جی ده سوری ده سوریا پیش روجه ده ببن خودی هریمک فدرال وکل ویداری باشوری کردستانه؟ بێگومان چارەسەریەک پێک تێ ku la merkezîkirina Sûriyê li xwe digire. Li gel rêjeyeke berçav ji desthilata xwerêveberiyê ji Kurdan re. Têgeha federalîzmê dê li Sûriyê bê bikaranîn yan na nizanim. Lê zehmet e tip peymanek bi Esed an oposyon re bê pêşbînî kirin. Her çiqasî oposyon ji nav çûye jî. Lê binarîna min çareseriyek ku rêjeyeke berçav ji xwerêveberiyê bide Kurdan dê pêk were. Rewşa Kurdên Sûriyê ji Kurdistana Iraqê cuda ye. Heye de ku partiya serdest e ne dilxwazê serxwebûnê ye. Bi awayê pratik jî bil berçavgirtina coğrafiya deverê serxwebûn neyek ji bijardeyan e bo Kurdên Sûriyê. Navçeya wan ne bi ser hev de ye û şêniyên wê tevlî hevin. Ji çend pêkhateyên neteweyî. Bi baweriya min çareseriya rast çareseriyek e ku asteke berçav ji xwerêveberiyê li xwe bigire û bikarin bi saya wê dirêjahiyê bidin ezmûna xwe ya siyasî li gel wek heviya zayendî û bi hev re jiyana pêkhateyên cihêreng. باشه و دمه چاوا برای خود دی گریبستا کمپانی امریکی دلتا کریزن انرژی کو به پشتگیری حکومت امریکا لگل ریوبری خسر جبو 25 سالان گریبستا که پترول امضا کریه اف نشانه و یکیه که امریکا جبو دمک دریج لروجاوای کردستان بمینه پرسادویه بریس گالپریس Ev girêbesteke navbera kompanyayeke Amerîkî bi navê Delta Crescent Energy û rêveberiya xweser a Bakurê Rojhilatê Sûriyê. Ez zêde derbarê wê de nizanim. Lê wek min di medyayê de xwend, girêbest çêkirina hinek zeviyên petrolê li xwe digire li gel hinardekirina beşekî ji petrolê. Sûdmendên wê girêbestê ew kompanî û gelê Rojava dibin ku dahata petrolê dikeve destê wan. Ev ne biryara hikûmeta Amerîkaya. Ji ber ew kompanî taybet e. Lê ji bo kompanyayeke taybet bikare li wê derê bixebite, pêwîstiya wê bi destûrdana hikûmeta Amerîkayî heye. Binarîna min, ev di aliyê siyasî de giring e ji bo Donald Trump. Ji ber eşkereyê ku ji wî re petrol ji mirovan giringtir e. Lê pêbendiya îdareya bêya Amerîkayê li hember gelê Rojava zêdetir dibe. Ji ber serokê bê Joe Biden Kurdan nas dike, ji Kurdan hez dike û giringiya wan dizane. Ez wiha dibînim ku Amerîka sibarojê de bi giringiyeke zêdetir
هەولا پاراستنە دەستکەفتێن باکوورە ڕۆژهەڵاتی سووریێ بدەن. بله. گلکی سپاس دکتر پیتر گالبریس دیپلمات امریکی ناسکری دوست کردان سپاس جبو به هف پیوینه به هیویا کو تل هولیره لستودین روداوی ببینن سپاس تدما خدامه گلکی سپاس مالت آبا ولی تماشاوان این هجا سپاس جبو وجی کو حتی نها لما تماشاکر حتی هف پیوینه کدن هر دو خوشیده بن بخاطر وان